Kemi një pyetje tjetër vëllezër, ç'është hiri i Zotit? Një pyetje tjetër që kemi. Atëfe, boriten na mas eksigjite me liga logja τι είναι η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού. Χάρη, αδερφοί μου, σημαίνει κάτι που δεν το αξίζει κάποιος. Hiri i Zotit vëllezër është diçka që askush nuk e meriton. Δηλαδή, πάει κάποιος, είναι ένοχος στο δικαστήριο. Shkon ndokush për shembull që është i dënuar është gati për të dënuar. Σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να έχεις αυτή την ποινή. Sipas ligjit për shembull duhet të ketë këtë lloj dënimi. Και πάει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, λέει δίνω σε αυτόν χάρη. Dhe shkon ai që udhëheq, që drejton, edhe thot i jap këtij njeriu hir. Μάλιστα είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι καταδικασμένοι σε θάνατο. Bile janë disa njerëz të cilët janë gjykuar për vdekje. Και πάει κάποιος βασιλιάς εκεί και λέει σου δίνω χάρη και δεν το σκοτώνουν αυτόν. Dhe shkon për shembull një mbret, një njeri i lartë me pushteti dhe thot të jap hir, nuk të dënoj me vdekje. Δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να πεθάνει. Kjo nuk do të thotë që ai nuk është i denjë për vdekje. Αλλά του δίνεται η χάρη και ζει. Por i jepet hiri që të rrojë. Αυτό είναι η χάρη του Χριστού. Ky është hiri i Krishtit. Εμείς όλοι θα πεθαίναμε αιώνια αν δεν ερχόταν ο Χριστός. Nëse nuk do vinte Krishti vëllezër, neve të gjithë do vdisim në përjetësi. Αν δηλαδή ο Κυριός μας δεν άφηνε τον ουρανό να έρθει κάτω στη γη, θα πεθαίναμε όλοι εμείς. Nëse Zoti nuk do linte qiellin edhe do vinte këtu në tokë për neve, që të mirëte përsipër gjithë mëkatet tona, të gjithë do shkonim në humbje të përjetshme. Δεν ήταν υποχρεωμένος να μας σώσει. Nuk ishte i detyruar që ta bënte këtë gjë. Ούτε τον ανάγκασε κανείς μας να έρθει να πεθάνει για μας. As nuk e detyroi ndokush që të vinte ta bënte këtë gjë për ne. Εκείνος το έκανε γιατί μας αγάπησε. Ai e bëri këtë vepër sepse na dishi me dashuri të përjetshme. Η χάρη λοιπόν του Θεού είναι ο Χριστός μας. Hiri i Perëndis vëllezër është Krishti ynë. Και ο Κύριος μας έδωσε χάρη γιατί πλήρωσε την αμαρτία μας με το αίμα του. Dhe Zoti ynë na dha hir sepse pagoi mëkatet tona me gjakun e tij. Δεν την πληρώσαμε εμείς. Nuk e paguam neve. Αν την πληρώναμε δεν ήταν χάρη. Nëse ne do ta paguanim, nuk do ishte hir. Ήταν από τα έργα μας. Είχα λεφτά, είχα δουλέψει, είχα χρήματα και την πλήρωσα. Do ishte nga vepra, domethënë duhet të bënim punë, kishim para, bën vepër. Η αμαρτία μας όμως δεν μπορούσε να πληρωθεί με χρήματα. Mëkati ynë vëllezër nuk mund të paguhet me asgjë, as me para, as me punë. Γιατί ο νόμος του Μωυσέως έλεγε οφθαλμού αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντα και ζωή αντί ζωής. Sepse ligji i Mojsiut thoshte sy për sy, dhem për dhem, jetë për jetë. Και ο Κύριος πήρε τη δική μας θέση, έδωσε τη ζωή του για τη ζωή μας. Dhe Zoti mori vendin ton vëllezër, dha jetën e tij për jetën tonë. Στον Νόε είχε πει ότι η ζωή πάσης σαρκός είναι στο αίμα. Tek Noeu tha jeta e çdo njeriu është gjaku i tij. Και ο Κύριος, γιατί εκεί πέρα είναι η ζωή, έδωσε το αίμα του για να ζήσουμε εμείς. Pra Krishti dha jetën e tij që të rronim ne. Αυτό λέγεται χάρις του Θεού. Kjo quhet vëllezër hiri i Perëndis. Αυτή είναι η χάρις του Χριστού. Ky është hiri i Krishtit. Εάν το αξίζαμε, δεν ήταν πλέον χάρις. Nëse ne do dënjësoheshim për këtë gjë, nuk do të ishte hir. Εάν είχαμε κάνει κάποιο καλό έργο για να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών, δεν θα ήταν πλέον χάρις. Nëse do kishim bërë diçka vepër të mirë për të futur në mbretërinë e qiellit, nuk do të ishte hir. Όταν όμως δεν το αξίζεις και σου δίνει αυτό κάποιος, αυτό λέγεται χάρις, χάρισμα. Kur diçka nuk e meriton, po dikush tjetër zë vendin tënd, atëherë kjo quhet hir. Σου χάρισε κάποιος κάτι, σου δώσε ένα δώρο. Të falit diçka dikush ose të dha një dhuratë ndryshe. Αλλά το δώρο για μας ήταν αιώνια ζωή, πολύ μεγάλο.
Kjo dhuratë e madhe për ne vëllezër ishte Krishti, jeta e përjetshme. Η χάρη λοιπόν τώρα όμως, γιατί Hiri πολλοί vëllezër, λένε ότι αφού έχω τη χάρη δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. thon disa që përderisa jam në hirin e Zotit, nuk është nevoja të bëj diçka tjetër. Θέλω να διαβάσετε στον Τίτο, Dua t'i hap një pak libra tek letra e Titit. σας πω τώρα ποιο εδάφιο είναι. Do t'ju them tani se çfarë vargu është. Είναι Τίτος 3, τρίτο κεφάλαιο, όχι δεύτερο κεφάλαιο, Është te kapitulli i dytë i Titit. και διαβάστε το 11 και το 12 Lexojmë και rreshtin e το 11, 13 και το 13. 12 dhe 13. Όλο, συγγνώμη, από το 11 μέχρι το 15. Για να το δούμε όλο. Atëherë vëllezër, te letra e Titit, kapitulli i dytë, nga rreshti 11 deri te 15. Sepse hiri shpëtuesi i Perëndisë ju shfaq gjithë njerëzve. Dhe na mëson të mohojmë pabesinë dhe lakminë e botës, sepse ne rrojmë me urtësi, me drejtësi dhe me perëndishmëri në këtë jetë, duke pritur shpresën e lume dhe të shfaqurit të lavdisë së madhit Perëndi dhe të shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, i cili e dha veten për ne për të na shpenguar nga çdo paullsi dhe për të pastruar për vete një popull të veçantë, të zgjedhshëm për vepra të mira. Mëso këto gjëra, këshillo dhe qorto me çdo pushtet, askush mos të përçmoft. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι φανερώθηκε αυτή η χάρις. Shikojmë këtu vëllezër që u shfaq hiri i Perëndisë. Όπως είπαμε, δεν είναι από τα έργα μας, δώρο μας έκανε ο Θεός στο Χριστό. Siç e tham, nuk është nga veprat tona, por që dhuratë na e bëri Krishti. Αυτή λοιπόν η χάρις τώρα φανερώθηκε σε όλους τους ανθρώπους. Ky hir shpëtues i Perëndisë ju shfaq të gjithë njerëzve. Και λέει, εγώ σε συγχωράω, μας συγχώρεσε όλους. Dhe thotë, unë ju fal të gjithëve. Όπως λέει στο 14, έδωσε τον εαυτό του να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει, να μας κάνει λαό εκλεκτό ζηλωτή καλών έργων. Ashtu sikur se thotë rreshti 14, i cili e dha veten për ne, për të na shpenguar nga çdo paullsi dhe për të pastruar për vete një popull të veçantë të zgjedhshëm për vepra të mira. Αφού όμως τώρα ήρθε η χάρις του Κυρίου πάνω σε έναν άνθρωπο, Kështu që kur vjen hiri shpëtues i Perëndisë tek një njeri, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος τώρα ξανακάνει τη δίκη και λέει, έχω τη χάρη, ό,τι και να κάνω θα με συγχωρέσει ο Κύριος. nuk do të thotë për shembull ashtu sikur se mendojnë ata që unë jam në hirin e Perëndisë tani dhe çfarë do që të bëj, s'ka shumë rëndësi, jam në hirin e Zotit. Αυτό είναι αλήθεια, πράγματι μας συγχωράει και μας ξανασυγχωράει. E vërteta është që na fal. Προσέχτε όμως τι λέει εδώ. Por keni kujdes vëllezër se çfarë thotë rreshti 12. Αυτή η χάρη τώρα, τη σωτηρίας τώρα που μας έδωσε ο Κύριος, Ky hir që na dha Perëndia, η σωτήρια χάρη δηλαδή που μας έδωσε ο Κύριος, φανερώθηκε σε όλους τους ανθρώπους. u shfaq të gjithë njerëzve Και μας διδάσκει τώρα αυτή η χάρη. dhe na mëson tani ky hir Να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες të mohojmë pabesinë dhe lakminë e botës και να ζήσουμε σοφρόνους και δικαίους και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνα. dhe të rrojmë me urtësi, me drejtësi dhe me perëndishmëri në këtë jetë të mbrapsht. Όταν λοιπόν έρθει η χάρη του Κυρίου πάνω σε έναν άνθρωπο, τον βλέπουμε ελεύθερο. Kur vjen hiri i Zotit tek një njeri, είναι eleftheros. Τον βλέπουμε ελεύθερο. Shikojmë, jemi të lirë. Ελευθερώνεται από την αμαρτία. Çlirohet nga mëkati. Φεύγει το βάρος του θανάτου από πάνω του. Ikën pesha e vdekjes nga supet e tij. Και ο άνθρωπος γίνεται νέο κτίσμα. Dhe ky njeri gjendet bëhet një krijesë e re. Αυτή τώρα τη χάρη που μας έδωσε ο Κύριος δεν την εκμεταλλευτούμε εμείς. Ky hir që Zoti na dha nuk e den ekmalet. Δεν την εκμεταλλευτούμε, δεν θα κάνουμε δηλαδή... Ναι, nuk e përdorim për keq. Ναι. Γιατί ο Κύριος μας δεν είναι
υπηρέτης της αμαρτίας μας, Sepse Zoti ju vëllezër nuk është shërbëtor i mëkatit, αλλά ο Κύριος μας ήρθε για να σηκώσει λέει, τις αμαρτίες μας, λέει εδώ πέρα. por Zoti erdhi që të ngrejë mëkatin dhe të pagojë për mëkatet tona. Που σημαίνει ότι μόλις μας ελευθερώσει ο Κύριος, ελευθερωνόμαστε και από την αμαρτία. Që do të thotë sa vjen Zoti dhe na shiron, do të thotë na shiron nga mëkati. Και αυτή η χάρη τώρα μας διδάσκει να την αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Dhe ky hir na mëson të mohojmë pabesinë dhe lakminë e botës. Στη σύγχρονη εποχή, Në kohën e sotshme, πολλοί άνθρωποι θέλουν να μας πούνε shumë ότι njerëz duan të με τη thonë χάρη δεν σώζομαι. me hirin e Zotit nuk shpëtohemi. Έτσι είναι, αμήν. E vërteta, kështu është. Αλλά μετά συνεχίζει και ξανακάνει τα ίδια. Dhe pastaj vazhdon përsëri dhe bën të njëjtat gjëra në mëkat. Ξαναπάει στον Κύριο, τον ξανασυγχωρεί. Shkon te Zoti dhe Zoti përsëri e fal. Αλλά εκείνο συνεχίζει και κάνει όλη την αμαρτία. Por ai vazhdon përsëri dhe bën mëkatin. Και λέει, δεν με νοιάζει εμένα, θα με καθαρίσει ο Κύριος και στο τέλος θα σωθώ. Dhe thot pastaj ç'më duhet tani, s'ka gjë, në fund Zoti do më fali dhe do shpëtoj. Όχι, αδερφοί μου, δεν μας λέει αυτό η Γραφή. Jo vëllezër, nuk e thot kështu fjalë e Zotit. Μας λέει ότι η χάρη μας διδάσκει να αρνηθούμε τώρα την ασέβεια. Na thot fjalë e Zotit që hiri i Perëndis na mëson të mohojmë pabesinë, Να αρνηθούμε τις κοσμικές επιθυμίες të mohojmë lakmit e botës και να ζήσουμε δικαίως και ευσεβώς στον παρόντα αιώνα. dhe të rrojmë me urtësi, me drejtësi dhe me perëndishmëri në këtë botë të mbrapsht. Δεν είμαστε αναμάρτητοι. Kjo nuk do të thotë që nuk jemi mëkatar, Δεν σημαίνει ότι θα ξαναμαρτήσουμε. nuk do të thotë që neve nuk do mëkatojmë kurrë, Αλλά ο χριστιανός είναι όπως το προβατάκι. Λερώθηκαν τα πόδια του και πάει και καθαρίζεται λίγο. Τρίβεται στον τοίχο να καθαριστεί. I krishteri është si një qenj i cili nëse i bën pjesë skembët, me vrap i lëpin, i pastron, sepse nuk mund të rrijë në lluc, në balt. Ο χριστιανός δεν είναι γουρούνι πως μόλις πληθεί πάει και όπου δηλάθει πέφτει μέσα. I krishteri nuk është si derri i cili sa e lan pastaj vetë përsëri futet në lluc. Δεν μπορεί να πέφτω μέσα στην αμαρτία σαν να μην συμβαίνει τίποτα και δεν με νοιάζει. Αυτό Nuk δεν do të thotë έχει që χάρη neve πάνω του. pas kësaj të vëmë të futemi përsëri në mëkate, të themi nuk ka gjë. Αυτός δεν έχει τη χάρη που είχε ένα προβατάκι, έχει τη χάρη που είχε ένα γουρούνι. Një njeri i tillë, domethënë nuk ka hirin e Perëndis, domethënë si një dele, si një qenj, po si një derr. Και η Γραφή το λέει ότι ο χήρος, λέει ο Πέτρος, λουστής, επέστρεψε εις το κύλισμα του Βορβόρου. Fjala e Zotit na thotë derri i lar u kthye të zhgryet në lluc. Άρα δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω και να λέμε δεν πειράζει, δεν πειράζει. Gjë që do thotë kjo që nuk do të thotë që neve të kthehemi mbrapa në botën e mëkatit dhe të themi sa herë, s'ka gjë, s'ka gjë. Επειδή όμως πέφτουμε και θα ξαναπέφσουμε, Sepse ne ο Κύριος bijem, θα μας ελεήσει. përsëri bijem, Zoti do na shiroj përsëri. Αμήν. Amin.